On je treći put u popodnevnoj mori. Dame i gospodo, danas je s nama doktor Anto Pavlović. Ma nije Anto, nego Ante, jebem ga, ja. Imaš jebačke čizme. Yes. Dobro, dobro, uvijek u onim nekim si... Ovo je sad pravo fino to. Kako imaš to fini sat? Jebački. Dobro. Janje se zove Kapica. Kapica, da, zato što ima kapicu gore, mora se to. To je doktor Anto, je tako? Ante. U Bosni se kaže Anto, u Hercegovini Ante. To tako ide službeno. Sinoć kad si bio kod mene, kaži šta ti srcu godi u tom smislu, kako ti se svidjelo, nije svidjelo, šta ti se svidjelo, šta se nije svidjelo. Svidjelo mi se, najviše mi se svidio Sajbaba. Impresionirujte, ja. Sajbaba mi se najviše svidio. Druga stvar, recimo, konačno se dogodilo to jedno centriranje. S vaše strane prema meni, ja se daleko bolje osjećam. I osjetio sam ja tvoje prste. U kojem smislu? Ti osjetiš da su moji prsti nešto tebi napravili, hoćeš to reći? Pomogli, da. Pomogli, pa naravno. Da, još mi kaži šta se još dojmilo kod mene kad si bio i to. Znači, kad sam došao, iznenadio sam se, znači, to je tamo, Gornji Glavonošac, Ima tamo donji, a gornji je iznad. Ima tamo voziti, recimo, čovjek iz Dubrave, kad krene, ima tu tamo doći. Kamerman, slobodno ti snimaj kad ja pijem. Kad sam ja tebi svoje knjige pokazao, viš koliko knjiga imam. Ti mjesto kažeš svaka čast doktore, znaš. Ti meni kažeš, a jovi ćeš kad dođeš kod mene koliko ja imam knjiga. Pa dobro, ti sam nešto da imam više. Nisi ni jednu knjigu pročitao Sajba. A ja imam oko 500. Krhko je znanje, doktore. Ne možeš sve svako znati. Ali dobro, ali neke ipak stvari treba, znaš. Ne možeš sve znati. Ali dobro, sve u svoje vrijeme. Ne radi se čovjek, zatekne ga. Sve u svoje vrijeme. Ali jutro sam ja nešto se malo, koliko sam stisnuo, zainteresirao. Jel ti znaš reći slovo L? Ne. Ali. Ne. Jel možeš reći ali? Ne. Ne možeš? Ali? Dobro. Ali ajde okreni se još malo bolje, jel si zakrenut ili sebe zakreni da me gledaš frontalno. Pa gledam te. Ali nakrenut si malo. Sajbaba je rekao ovako. Ja sam Bog i ja to znam. I vi ste bogovi, samo to ne znate. Da li si razumio to? Da li si razumio, pitam te? Sajbaba je rekao, ja sam Bog i ja to znam i vi ste bogovi, samo to ne znate. Ja sam mali običan čovjek, ali mogu biti Sajbaba. Ma nemoj nikada o sebi misliti, sačekaj malo, ne možemo isto vrijeme, opet ista greška. Sajbaba nije bio Bog, nego je bio avatar. Sajbaba nije bio Bog. Jel ti to meni kažeš, Sajbaba nije bio Bog, nego avatar? Tako piše. Ma gdje piše? U knjigama koje sam ja jutros pročitao. Ti krive knjige čitaš, dijete moje. Moj musnagu Sandor Jurković, kad smo bili u onome restoranu, ti i taj Marko ste ukrali ovo, jer ovdje se stavlja limun. I vi ste ukrali to i kao dali meni. Ja ukrao. Ko je ukrao? Ova knjiga se zove Sajbaba govori zapadu. I sada postavi Sajbabi pitanje u mislima, nemoj reći. Samo zapitaj Sajbabu nešto u mislima. Ja ću ovdje otvoriti stranicu. Hoćeš lijevu ili desnu stranu? Svejedno. Kaže? Svejedno mi je. Pa dobro, svejedno je kad krava skoči na vola, ali ti meni sada kaži A ili B. C. Ajde, dobro, A. Lijeva. Ništa. Nema odgovora. A inače? Znaš što sam pomislio? Ajde. Jesi ti prevarant? Jesi pravi? Evo ti odgovor. I to mu je odgovor, jesam ja prevarant. Ali ima Sajbaba dobrih fora, vjerujem. Slušaj, ti si malo mulja. Doktor Anto Pavlović. Doktor Ante Pavlović je pomogao da naši generali Gotovina i Markač izađu iz zatvora u Scheveningen. I on će sve pročitati... Scheveningen. Tako se kaže. I on će sad nama pročitati jedan dio koji se odnosi na taj važan događaj u hrvatskoj povijesti. Tako je, ovako. Putovao sam iz Zadra 1993. godine.
avionom malim, tek se otvorilo. Imao sam dole pacijente, Biševo. U avionu je bila na prednjem sjedu, prednje s desne strane, majka sa malim djetetom od 5-6 mjeseci. Tako naručka drži. Ja u sredini, a od traga je bio jedan general. Ja nisam znao ko je to. Avion se digao i krenuo, dođe kapetan toga propeleraša, bio ATR tada. I njemu donese cigarete i upaljač. I on zapali cigaretu. Ja se okrenuo. Alo? Da slušam. Pa da, nemoj ovako, sjedi fino, jebo ga ti, normalno sad si centriran i sve ćeš mi pokvariti. Ma ne trebaš ti se naginjati, neka ona fino to. Ona je glavna ovdje. Tako je. I slušaj me. Baš za mene. I postao si moj pacijent, želim te poštivati i nemoj mi mast crpiti, nemoj mi živce čupati jer je rekao razmišljao sam da bi te najlaže glavom opalio u glavu. To tebe muči, to tebe muči. Jel tako? Joj, volim, opao sam naš, ali vratit ću te. To Sajbaba zabranjuje. Ma, rekao sam ti zajebi Sajba. Ti jesi malo fiju. Nemoj se ljutiti. Što ti ja kritiziram, jer ja sam tako učen u fracima. Ne znam zašto mi to svi govore. Šta? Da sam fiju. Pa ti razmisli da li je to istina što se priča, jer ti si došao pijan meni u moj hram zdravlja. Evo, nisi, kakav pijan, jeli? Pa i ti bi bio pijan da si popio ko ja. Tomislava Verčama 2008. sam vratio ponovo u život. Njemu je čitava desna strana bila oduzeta i oduzet dar govora. Sam ga centrirao i onda me pukao adrenalin sreće i njegovog brata sam centrirao Svemira i otkrio zašto ga žene neće jer mu smrdlo iz usta, poklonio mu čistač jezika i to kad nije povratio kad sam mu je... Tu jebem ti mozak tvoj, što ti u glavom te razbio da stopovite na 2 dijela, pa pričamo o Tomislavu Merčaku i njegovom bratu koji ga čuvao u Krapinskim Toplicama. Što se me ne pratiš? Pratim. Ma pratiš moj ku... Kakva je razlika kad centrira životinje i ljude? Velika. Evo. Pitanje dobro, ali nije u ovome. Malena moja, evo, dođe. Evo sad ću ja nju centrirati, da vidite kako ja nje centriram. Jel me snimaš? Jel vidiš to? Vidi. Jesi čuo kako je škljocno? Ja jesam. Lijepo moje tatino. Evo, sad će tata tebi nagraditi. Ti sinoć nisi htio ni vode piti, evo ga ti, kod mene ništa, a treba poslije centrirati. Evo, sad lijevam, ovo je mlijeko s bregov. I evo, sad ću ja nju nahraniti da vidim. Evo, lijepo, moje zlato. Sad ste vidjeli kako sam centrirao. Čekaj, šuti, jebemo mater da završi misa u pičku maternu. Inače, majka... Čekaj, šuti. Uzeo ga Jakov Sedlar koji je napravio tamo film Atlas, namještanje jednom do kraja života. Ma čekaj, ostavi to, gledaj me bogati, poljubim da... Ma moraš me gledati svaki čas. Pusti Janje, molim te, pusti Janje, neka slobodno se kreće, nemoj mi sada Janje tu uzimati. Gledaj mi, sad je ovo bitno. Ajde, gledam, ajde. Mi kad smo završili, ja se okrenu, puna crkva, narod, niko nisam vidio. A gdje je to bilo? Sandro, daj ekipu, molim te odozdo, daj da te raščerupamo. Gledaj me, samo me prati da mogu ići. Razumiješ, to znaju u Međugorju doli. Ja sam došao neke godine, ja sam došao... Vi ste jedini čovjek koji klećeći se popeo godine na brdo ukazanja. Popeo, viš gluposti. Nije gluposti, pričam nego. Čekaj, klećeći se popeo gore na brdo ukazanja. Na kojenima, kako da to kažem? Ma budalo jedna... Nastavit ćemo. Ma ne može... Nastavit ćemo, doktore. Hvala lijepa, dragi gledatelji. Doviđenja. Vidimo se sljedeće nedjelje. Živjeli. Nastavit ćemo, doktore. Ne mogu ja više nego što mogu. Učlanite se u moj YouTube kanal, tako jer će malo i love kapati sada od vaših ulazaka, znate kako to ide.